Bok svima, bok Sonja. Bok Saša. Danas sam ti odlučio pokazati još jedan novitet LG-a. Znači isto sasvim svježi K10. Kaj je na njemu fora? Da, to znači. To je nova K serija koji su neki uvodni modeli. Znači konkretno ova ima cijenu 1699 kuna. 24 rate beskamatno, to već sve znamo. To je dobra cijena. Samo onako nekog početnika na mobitelu. Upravo tako. Znači ovaj mobitel koji nudi prilično mnogo za te neke novce. Možeš ga vidjeti, znači fino je napravljen, ali možda je glavna caka kod njega da ima veliki ekran. To je 5,3 inča, HD rezolucije, znači nije Full HD ili 4K, to je rezervirano za viši cjenovni razred, ali do sada su ti jeftiniji mobiteli imali manji zaslon. Naravno, veći zaslon je ljepše, sve je ljepše na većem zaslonu. On je, kao što vidiš, nije fizički veliki, ima male te bezele, znači dobila si praktično u istom kućištu veći ekran, a to je super. To uvijek prolazi, da. Tako je, da nije prevelika cigla bi se reklo da ti ne smeta. Ne, super je taman. Evo, radi dobre fotke. Radi, on ima, zapravo ima jako dobru kameru za cjenovni razred, to je 13 megapikselna kamera, vjerojatno isto kao na G3 koji je bio top model do prije koju godinu. Prednja selfie kamera je dobra, performanse su ok. Možda bi rado da ima više od 1,5 GB, recimo 2 ili 3 GB RAM, ali to opet već zadire u neku viši cjenovni razred. Znači ovo je jedan od boljih uvodnih modela, kupuješ za nekog početnika ili nekog da. Ali njegove performanse su dobre, znači on radi bez zastekivanja. Nema ništa pa je. Znači to je lijepo odrađen telefon po svim parametrima. Nema, vidiš, sve je brzo i to zaista lijepo radi. To nije bilo do prije godinu, dvije, to nisi dobivala u ovom cjenovnom razredu. Zaista se vidi napredak. I koliko je cijena dobra, isto tako naravno ide na 24 rate bez kamata, pa podijelite si to na 24, to je zaista mjesečno onako. Vrlo povoljno ispadne. Ovo je K10, znači to je prvi model K serije koji smo dobili, možete pogledati na webu, postoje još drugi modeli u K seriji, pa evo možete njihove performanse i cijene vidite na našim internet stranicama. Tako, sve što vas zanima, ako mi možda nešto nismo spomenuli ili smo bili prebrzi, pogledajte nas ponovno ili potražite naravno na našoj web stranici, tamo sve performanse pišu i sve što zanima. Ili naravno posjetite nas ovdje u nekom od naših. Uvijek je najbolje sam isprobati i uživo pogledati kako to radi. Više recimo paljenje smo zabrali već ovaj zgodni. Kad je ugašen, možeš ga tako i ugasiti. Tako da, pokucaš, dobar dan, i to je to. Da, kus. Ko je? Smo opet mi. Hvala ti, Saša, ponovno. Hvala tebi. Nadam se da ste nešto naučili iz ovoga, jer naravno je jesam, koji svaki put. Mi se, Saša, vidimo opet uskoro, kao i vi, dragi gledatelji, baš vam i Bog, čao.